Rwanda, igihugu kigeze gusuzugurwa kikitwa kidashoboye, none uyu munsi cyicaye ku meza amwe n'ibihangange by'isi. Mu nshuro ya mbere mu mateka, shampiyona y'isi y'amagare ibera muri Afurika ikabera mu Rwanda. Ariko se utekereza iki ubona amafoto y'ibihumbi by'abafana, imihanda y'umujyi yuzuye ibendera ry'amabara y'isi n'abakinnyi bakomeye bahatana imbere y'Abanyarwanda? I Kigali, His Excellent Paul Kagame yasubije mu ijwi rikomeye abibazaga niba koko u Rwanda rwakwakira ibirori nk'ibi. Mu magambo ye yagize ati: "Wumva ko igihugu cyacu kidashobora kwakira ibikorwa bikomeye nk'ibi, afite imyumvire itakigezweho." Aya magambo ntabwo ari amagambo gusa, ni ishusho y'urugendo rwose igihugu cyanyuzemo kuva mu mateka mabi yarugize igicucu kugeza ku rwego rw'icyizere n'ubushobozi bugaragazwa n'ibi birori mpuzamahanga. Ariko se, aya magambo ya Perezida Kagame asobanuye iki kuri politiki y'igihugu? Ashimangira iki ku rubyiruko rw'u Rwanda n'ahazaza harwo? Kandi se, ibi birori bishobora guteza imbere iki gihugu mu rwego rw'ubukungu, siporo n'ubukerarugendo? Ntucikwe, kuko muri iyi nkuru turagutembereza mu bitekerezo bikomeye, mu mateka asobanuye impamvu u Rwanda ruhagaze aho ruri ndetse n'ubutumwa bukomeye His Excellent yageneye isi yose akoresheje shampiyona y'isi y'amagare yabereye i Kigali. Dore ko no ku musozo w'iyi nkuru ndaza kuba ngufitiyeho indi ngingo ikomeye cyane usaba kutaza gucikwa. Reka mbaye ikaze hano kuri NB Izumi, inkuru zacu kuri kwawe. Gusa wiyunge natwe ukanda like, subscribe, ufungura inzogera, hanyuma utange igitekerezo cyawe muri comment niba nawe koko ubona ko u Rwanda turi gukomeza gutera imbere umunsi ku munsi. Bahaye ikaze, njye nitwa Sana. Aya magambo umukuru w'igihugu yabigarutseho kuri uyu wa kane washyize ku itariki ya 25 Nzeri 2025 ubwo yari yitabiriye inama y'194 mpuzamashyirahamwe y'umukino w'amagare ku isi UCI yabereye muri Kigali Convention Center. Iyi nama iberamo amatora ya perezida mushya wa UCI yabereye i Kigali mu gihe uyu mujyi uri kuberamo shampiyona y'isi y'amagare ya 2025 ibereye bwa mbere ku mugabane wa Afurika mu gihe cy'imyaka 104 imaze ikinwa. Mu ijambo ry'ikaze, perezida wa UCI David Lapashiant yashimiye Perezida Kagame ku ruhare rukomeye yagize ngo shampiyona y'isi y'amagare ya 2025 n'inama yayo y'194 bibere muri Afurika. Uyu mugabo yongeyeho ati: "Ibihugu 132 biri imbere yanjye hano byansabye kugushimira Perezida hamwe n'u Rwanda gutuma aya mateka agerwaho. Kubera iyi shampiyona y'isi y'amagare yakataraboneka, ntituzibagirwa ibihe twagiriye muri iki gihugu cyanyu cyiza. Kuba muri iki cyumba uyu munsi biradutera imbaraga ndetse birongera agaciro inama yacu." His Excellent Paul Kagame nawe yashimiye UCI na perezida wayo David Lapashiant bahisemo ko u Rwanda rwakira ibi bikorwa byombi bikomeye, aho biri mu byitabiriwe cyane mu mateka y'iyi mpuzamashyirahamwe y'umukino w'amagare ku isi. Yagize ati: "Isabukuru y'imyaka 125 kuva UCI ishinzwe ni ubudashyikirwa. Ikirenzaho nuko ari ubwa mbere ibikorwa bibereye muri Afurika. Twishimiye ko ibihugu 108 biri kurushanwa, ari umubare munini ku rwego rw'isi. Muri Afurika dufite ibihugu 36, akaba ari byo byinshi byitabiriye muri rushanwa byo kuri uyu mugabane kuva ritangiye kuba." His Excellent kandi yashimiye abakinnyi n'abafana baturutse mu bice bitandukanye by'isi bitabiriye shampiyona y'isi y'amagare iri kubera i Kigali. Avuga ko ubwitabire bwabo ari bwo butumwe irushanwa rigira agaciro. Aho yagize ati: "Turashimira abakinnyi n'abafana bavuye kure kugira ngo baze hano, kuva ku bihugu bikomeye mu mikino w'amagare kugeza ku bito. Kuba hano kwanyu nibyo bituma ibikorwa bigira igisobanuro gikomeye."
Ku bakinnyi, turabizi ko imisozi yacu isa n'igoye, ariko muyitwaramo neza kandi mufite imbaraga. Uko kwihangana kwanyu kugaragaza urugendo rw'u Rwanda rwatugejeje kuri ibi bihe by'amateka. Nimwe twafatiyeho urugero, kandi tuzaba duhari kuri buri ntambwe kugira ngo tubashyigikire. Umukuru w'igihugu yavuze ko igare risanzwe ari igikoresho cyifashishwa mu buzima bwa buri munsi bw'Abanyafurika, ndetse u Rwanda rwashoye imari mu mukino w'amagare bigatanga umusaruro, aho kuri ubu isiganwa ribera mu gihugu rya Tour du Rwanda riri mu ayoboye muri Afurika. Yagize ati, mu bice bitandukanye bya Afurika amagare amaze igihe kinini ari buryo bwo gutwara ibintu no kwifashishwa mu buzima busanzwe. Mu Rwanda natwe twashoye imari kugira ngo duteze imbere umukino w'amagare. Ndashaka gushimira abafatanyabikorwa twakoranye ngo bigerweho. Izo mbaraga zatumye Tour du Rwanda iba rimwe mu masiganwa akomeye muri Afurika, ndetse ishyira hamwe ibuye ry'ifatizo ku iterambere mu rugendo ruganisha muri iki cyumweru. Yagarutse kuri Centre Satellite ya UCI yafunguye mu Rwanda muri Gashyantare, aho u Rwanda rwabaye igihugu cya kabiri muri Afurika kiyigize nyuma ya Afurika y'Epfo. Ashimangira ko yatangiye gutanga umusaruro, aho abakinnyi benshi bo kuri uyu mugabane bayitorezamo bakagera ku rwego rwisumbuye. Yongeyeho ati, tubona siporo nk'umusemburo wo gutera imbere n'amahirwe, ndetse kwakira amarushanwa yo ku rwego rw'isi byongera iterambere mu buryo bwihuse ndetse bigakuba ikibivamo. Perezida Paul Kagame yakomoje ku butumwa bw'abumva ko ibihugu nk'u Rwanda bidashobora kwakira amarushanwa akomeye yo ku rwego rw'isi. Avuga ko bafite imyumvire yasizwe n'amateka. Umukuru w'igihugu yagize ati, iyo Afurika cyangwa ikindi gihugu kitamenyerewe gitoranyijwe ngo cyakire igikorwa nk'iki, byakiranwa gushidikanya, ndetse kenshi bamwe bakifuza ko cyacyamburwa. Kubumva ko kwakira ibikorwa byo kuri uru rwego bigomba kwiharirwa na bake, iyo myumvire ntikigezweho, ndetse iyo myumvire ntikwiye. Umukuru w'igihugu yongeye gushimira perezida wa UCI David Lappartient washyize mu bikorwa amahame yo gukorera mu mucyo. Avuga ko yegukanye umudari wa zahabu muri icyo cyiciro. Yakomeje agira ati, ndashaka kugushimira mu izina ry'u Rwanda kubunyangamugayo n'ubushake bwo guhagurukira gushyigikira ibiri mu murongo mwiza ndetse bikwiye. Inzego ziyobora siporo zifite inshingano zo gukingura amarembo zigaha rugari abandi, kandi nibyo tubona UCI iri gukora. Turabibashimira mwese. Umukuru w'igihugu yibukije kandi ko gushora imari muri Afurika bisobanuye gushora muri kamwe mu duce dutera imbere byihuse kandi dufite akamaro mu isi, haba mu gukora abakinnyi, kubaka inganda zikora ibintu bitandukanye, imyitozo, ubukerarugendo no kwakira ibikorwa. Isomo ry'umukuru w'igihugu cyacu ritwereka ko kuba u Rwanda twakwakira ibikorwa nk'ibi bikomeye cyane ku isi ari intambwe ikomeye cyane, ubushobozi bukomeye ndetse n'imitekerereze myiza y'ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Abifuzaga ko u Rwanda rero rutakwakira ibikorwa, ndizera ko igisubizo cyabo bacyumvise. Iyi NB Zoom nkuru zacu kuri kwawe.
ciao ciao, hasta la vista.